benta kasing ka apoy terik unay lor arhaja arpsang ka National People Party jong ka maukarwat block haringkat ka jingdon lang kinong kersan bat kinong yalam jong ka primary unit na kitanat bapir jong ka maukarwat constituency kila pelong ya ka jingalang hamaukarwat dorbar hall na kabenta banjid ukurtong uban siya kun hak election MDC na po ka maukarwat constituency. Hakajingelang nakalyang kipay ba nong kersan haringkat kinong yalam ke NPP maukurat blanc kilaray dakaway ka sur ringkat ka jingra yakiti manpa yuba karnes sosyang kumukurtong MDC na ka NPP maukurat constituency kani kajingelang kalalong kabayad bet yad renti kaba kam shimladan satya kanu ka jingthot ni jingkhonyo na kanu kalyang bat baro kila minjur bat yahon lang yo uba karnes sosyang kumugurtang ubadeiru u sitting MDC jong Maukarwat constituency. Uba pinong state president NPP Maukarwat Blanc habakran hakilat patay kubor ulethu banakalyang Maukarwat Blanc kala pendep ya ka kamram bat kan sapa ya ka kaipoit Shaka district bat central body bat ungaj scam baki nong yalam bahalor ke NPP kin pediang bat buram ya kani ke jingrai jong kipai pa Maukarwat constituency. Hakani kasngi ledon lang uba H. Stalin, Ding Do, Working President NPP, Southwest Khasi Hills District, ba Silver Star, Simli, Secretary NPP Block Unit, ba Enbin Karaswai, ex MDC, Lambat Kiwe. Meeting di Brokaway, nadu ka special executive committee ke Balalong Kamensua bar ke Babenta bar Nagawai ke Jimuti kalau kumtu kumangilai presiden bagi kandidat Kamensua yang ka parti Nagabenta ka ni ka election MDC dengan kesian baro yang sitting ke MDC lalu MDC Babenta karena saja ban nagaliang jongi kalau piapil baro ki barlok no kersian lembak juga parti badan haparo kidong lah kalau hadong wan hadong kasih hadong oblan hagini gedong deng bagi nong dai ban pediang dia gitu ki kubor banong ba ke parti NPP gamlong ke parti ke parti NPP kalau parti basni parti NPP kalau syakri nak kita gadong tan berkam tam ke development ke bawan mentah kan gadong tan ke jongi ni ba kadon apa long iba crowd bar tip kita baro ketika bor ke bah klidu ketika jamu presiden jongi ba presiden tusong ibala le bor ba ini kam development khamtam kasro road project bopun bagi semi ren tak bopun gibala kampan pha den margata ngidang ke dikremen pada ding digikam ke bagi ni noyalam ni parti lale bakamaratien ba insiyo ya ke jingjabu hakika election watlah pedeng kecing ong joki briu bakalong dakumai ndai kamartien bagi don kecing kermen namar bang ini ya tray sirhem naga benta kade ke parti benam tadi beta kini ingin dua sem kompleks soba ban itu ada por ba nakaliang jong ka parti National People Party juga Maukarwat Block Unit Nagawai ka rai, kung ngilay rai, minta kasngi ke balong arpoy tarik jong benai September kesinem arhajar arposa, te ke balong ke general meeting, nagawai ke jing rai ngilay rai, nakamata ku kandidat MDC uba namta kandidat MDC ke Barcelona, te nagawai ke kasur baro ngilay jit ya ngilay terwa ya iba karena sosial kumu kandidat nakan ni Maukarwat constituency. But ni setenar rupan itu bah itu kebot bah karena sebidon lang lesim ya kan ni ai ke bah kipat bah kesania ai bah di long bakloy bah sim ya kan ni penta ban yele nak tak ketika election MDC kawan salong te kipat bah baro rekat bah kinong yalam kibalwan nak senang go fair tidak kau yang kesuri macam dan kano ru lane macam dan mana ru uba kuah banong ban yele ya kan election right tang da kawai kesuri kira terwai kerten jong makan nes bat kuntai kalau bat kani kaya meeting kalau long akan nikah arpo wai tadi jong menai setembar ala dar pusa kira sim ya kata bat lutang jong ba setang haka office jong ka
parti bagi Fapha ya teng jo I sya ke distrik Batum jo sya bo jo ka state na ta ba tip ba candidate na ka ma forward constituency ban ile ya ke election industry ide I ba karena sosial ba chong pasang apo mangui Presiden yang ke NPP yang Southwest Kasih District dia dan lang ke meeting untuk ski banyak keren banyak pusan bagi kam jeng parti bagi jeng roy jeng san jeng parti bagi jeng yat jeng parti berkerpak yang yo banyak keren banrai kuno kurang ba bani kano kalau kami sama kabang nilai ibet kabang narai bansa don dia koni ke NPC ada nih NPC bisa masalah ini dah gawe kesur dam jeng ko hangno hangno dah jeng kemen nilai don tangui ke jeng pun pasai ban kelar pada trace have ban legit iba karena sekarang bolong hi sitting MDC bagi yang juga HDC dan bagi kelar bagi kita sudah orang bang punya yang di job